bareng Wadendut. Wong Cikedung kanggo Sinde Pandawa 5. Senang jaki, mau jaki, ayo jaki. Pandawa 5. Cakian. kakek singgih lagu aye jaki. Ketimbang ngekenen suka mari ganti wong sejen ngandelanan pirang-pirang ora watir ora ayah jaki bapaknya jaki kene sapa Pandawa 5. Batur Jaya bos Batur Jaya bos Batur Jaya paling hebat. Aduh ayah jaki sayang orang raat malam yen putus karo kekasih nauan masih oleh ganti orang badan bagus lan sugih asal eman orang gepuki. Batur Jaya bapaknya jaki senang jak oh Batur Jaya Batur Jaya Batur Jaya Batur Jaya sayang bos Batur Jaya Celelelo. Batur Jaya ketimbang ngekenen suka mari ganti wong sejen ngandelanan pirang-pirang
Fatur Jaya, Bos Fatur Jaya, Bos Fatur Jaya. Ketimbang omong kenen, suka meri ganti wong sijin, ada lanang pirang-pirang, orang watin, orang melang. Bos Fatur Jaya, yen putus karo kekasih Bos Fatur Jaya, Bos Fatur Jaya paling hebat. Bos Fatur Jaya orang pandang bagus langsung. Bos Fatur Jaya orangnya ngakiti. Ini Bos Fatur Jaya. Bos Fatur Jaya nawa masih oleh ngerti, orang pandang bagus lan suki, asal hebat Bos Fatur Jaya sayang. Bos Fatur Jaya, Bos Fatur Jaya, Bos Fatur Jaya, Bos Fatur Jaya, la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 . Bos Fatur Jaya ada baik. Bos Fatur Jaya, 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 lalalalalalala. Ketimbang omong kenen, suka meri ganti wong siji, ada lanang pirang-pirang, ora watin, ora melang. Coba Bos Fatur Jaya. Ketimbang omong kenen, suka meri ganti wong siji, ada lanang pirang-pirang, ora wati, ora melang. Yen putus karo kekasih, nawang masih oleh ganti, orang pandang bagus lan suki, asal hemat orangnya ngakiti. Apa maning Bos Fatur Jaya?